namkena kambe ka Master Xitsonga analyst Nam of course da ke la Ben Mengan the president di famba kunwe na ku kona Africa nda nga ta ke va linka very very na usingo ve Mr Post ya ndende very ke honza ke ya ka section ya psychology lo nga ta ke ngulinka na Emmanuel Shama ya even then makumo of course da ke yetela heji man yeah. So as swi tiva ku hinkwenu a xihundla swi swi vona hinkwenu ku yindlu ya Hosi Ngopfu Mr Post yi Germany like ndhawu leyi yena yi Germany se khale nyana manjeni and ku yi period obvious i ta nga hetani i ta nga ri ku tluleni vhele vhele December 2026 so kokwana Africa se yi vuyini vhele vhele yi vuyini kaya sa yi vhakachele murhangaphandle leyi ku ya menemeniwa sure Nikumane matasana hoshile kangove Kwakwata machayanga yekele Maram tumbata munu na kurirotane Kwa Afrika, kwa tumbata munu, kwa Afrika Wala veka munu ya kwa Afrika wala veka ntamutisa chifu Numutisa manu nukuliwa mwina manu Idaya ndala manu Nuka numutirini nuku Loko angeseta atatama tsolo la Ngaluna vanhu vakulukumba kokwana Afrika ngaluna vanhu vakulukumba kokwana Afrika ntukuliwa mwina ipaka yingisela n'wina va malumi wa yena Exactly Ilwana mkwembu se swi ta pfuleka njhani se Vule ni tava ku na yintu timbile mavele Na sweswiwani Ai khela swaki na tayo October ntukuliwa n'wina Kondixitenga mila mavele la na spa President na ku Ngopfu kokwana Afrika nkesi Hey, baba. Hey. You really look then. Murhangaphandle October hayi mhaka ya le ku twaleni hayi ta n'wi vavisa beef Mr Post this year a ku nge zi ku tsakisa nchumu ku nge olovi nchumu nge olovi nchumu hayi tsake ngopfu kona Afrika namuntlha na hi intro ya kona ho ya ka intro ni mi tlherisa yena ndhakunya loko yi fika leyi hayi tsake ngopfu Ya aye minjhani kwala ka president ya kwala ka president murhangaphandle hayi ntanta tekela lowa ntukulu tigiginyana at least a kota ku dya nyana ya n'wi dlaya ndlala n'wana sesi tanta n'wi tekela timbirhinyana hi mukaya Haya. Ngwina wena. yawu Ebyala. ya hikwalaho ka president Okay, ikona mjani. I'm laganaka. ndeka la hi lava swi vona ku ri hayi Yi fikini namuntlha kokwana Afrika. ni ta teka nyana timbirhinyana n'wana sesi Network yayi. hayi leswo ri kona ka murhangaphandle again very we also have some great news because kuna another song ri nga nghena eka million as we speak sweswiwa mi nga zama ku ri vhumba nga ku rini but I don't think you will see it coming unless if already hambi swi vonini ku yini risimu ra kona so risimu leri ra murhangaphandle na ra xibeka rani ri kumeka vhele ri nghena eka million views so hi nga vula tani ku congratulations to murhangaphandle ku va yi reach this million
Sure ka album leya ya cover yo biha ni chingelo ngo this cover. Yeah, Mrakapanda was done that. I remember this cover. I remember in the video. I don't know is such a ngayikuma. Yeah, ugly cover. I think ngayikuma. So ngabala tano ko congratulations to Mrakapanda. Iteration shkahle. Can we say it's a classic? Not entirely so bad. Yeah, it's a good one. I can't classify it as a classic, but it's a good song. It's a good song. Like young of Cassandra, and some saying it's not really necessarily a classic. Related of Kavarona, not so much, not so much. So, yeah, Markatishner, oh, score. Record Richard Million, stock slash, as you stock in legend, Arakanzo. Kavala IB. No, she didn't like it. I wouldn't like in Morocco. Yeah, I was done dead. It's good. It's good. So I'm going to congratulations to him. Ashkatashnen. Oh, come in the Nox. No, you know, cover it. Research. And I commit views total. Almost 1,200 views. Almost 1,200 views. So once I rubbish album cover, you know, I was done dead. Marashu you should do. I think I for almost the cover most. After the we the vacat, I could not sell the cover. I didn't want to eat the vacat until we are at 2025. It was bad. It is one and then I reaching getting cover. What was happening here? I'm going to go to control of it from Marangapand, of which is actually what happened. So I dash. Other than that, I don't know show the history about Cavalli. Go I know history Yaraga channel, but I international. The chair and shower was a unique sound and stuff like that. Even then, the section Yam Seiko and Emmanuel Sham, I'm going to Gagash. I so can the egg I saw looks in your love season. I do look like I and you quite go from Cycola. Let's go. Everything I ate, so eating away. Ah, chumeso. Eating away, tumbela. Ah, Salami, Erin, Miss Solwa. Salam follow so, Mam Kaitanya. Pabula follow, everything follow. Our better, our better. But when is a leg, that's why I took Suzuma Kame. Our better, a better win, follow. Better man come with the show. Manuel, what Manuel? Oh, very Manuel. Oh, let's just go aí, boy sevenza. Eu wana Manuel. Engala fugi mina nande. Engala kumamala Facebook mina boy. Koso watakwini. Anchomia wena xosungula and ansaman ba prior wena. Mfowethu ndlela swangwina ka social media. Na boy sevenza yena kota ku koso. Boy sevenza ya to the weak point wena. But on my side, ingatlangeli kaswe, cause kaswe idawapseka shaka. Ichimisi washibona ishari xin'wana xa malevhu yo basa. Mina na problem yo about ni savage and you don't know me. La ni nga ta kuma kona, call the cop. Immediately, call the cop. Why that number leya Tupac yo? If you see Tupac, call the cop. I am a needs a very I am a kunlaka and master. I don't got post there go. Loko se mhaka hi landzelerisa vhele hayi Shama hi nga sungula Psycho out of the blue a fika tsala ku lexi a hi ntlambi xi gine ku ba album hi lembe ra tinjiya. I think he wanted to say hit album hi lembe ra tinjiya ndzi ra fika vekela Psycho se hi yena nga fika sungula Psycho la Shama futhi swi angalano la xi to n'wi dleva ku na Psycho a wela likulu and the history of biwa Shama so a read zana ku mkomba ku mhaka isungula ku hi mhaka Shama nga sungula. Let's go. That number leya Tupac yo. If you see Tupac, call the cop. Should have answered na mina. If you see psychology, call the cop. Ngantolovel na kanwa. Everybody
Shama. Very money. Shama. Wena mashama or mashama ole kwi. Ngamtolovela ingala kuma timali ta ka Facebook mina. Wazitwa ni? And I'm not your type chana. Antapia wena ka site rin'wana ingamtolovela. And then ngena like a life in kungenela wena. I don't have time now. Na stupid so far now wena because you're an idiot. On my side, you stupid ngo. So about ingandele. Mina la address Allah. So hayi leswo of course mhaka yi nga fika yo xixona tin'wana ti-parts ta khita leri swa ngomu ko subscribe laha hi ta khavhara ngo section ya xama la a nga dela ntlambi yi nga kota swinene yi recall the cop lori a nga biwa laha ti hlanganaka kona yi nge chayi kahle na xama la so hey mhaka ya kona hi yaleyo mara yi sungula misayiko ku ri ntirho loko u biwa a mina n'wi twa lovisi wona yi sungula misayiko yi ze yi ri ka yena hi nga yi sungula loko mhaka ya ku ya ha ri ntsana ni tlhe yi hlamula xama kokwana yi hlamule hi nhlamba mi kuma ku a swi hlayeke kahle but as you can see i rhuketile ngo misayiko kwalani ku wena wa artist wo va hala ndzhaku na voni rhuketele hala ndzhaku u ta tshama u ri hala ndzhaku and stuff like that leswi of course a nga fika kombisa swona kwalani xama kwalani so i mhaka yi ku ri kumba ngopfu a redzi xama madyola misayiko ku njhani ivi ya langutisa xama you can see ku a nga boha ngopfu loko to you can see ku a nga na boha ngopfu so a redzi hi leswo even the vevele se hi khe hi vuya ka G-Man kambe liya ku na hi track again ya G-Man se yi nga richa a million xi loko hlupheni D-Man ta tlhela langutisa kahle akhawunti ya yena because se ra yena of course leyi ra milorho se ri kota ku va richa a million and stuff like that so hi nga vula tani ku congratulations to him and mi nga swi hleketa ha ku ripota nyana sweswi mi famba na vana u yi kwihi kwalaho ti kha ti nghena a million i vo ma 2 million musliya then ku tlhela ku ri na liya ha ku hi update kambe rini liya leyin'we yo ni veringela vananga na yona laha so xi loko karhateni G-Man is one of the best artists eka lembe ra 2026 by far xi loko hlupheni swinene ndzi loyi ya ku huma phela hi September xi loko hlupheni mos D-Man so nga vula kutani ku congratulations to you D-Man xi loko karhateni guys and i project yin'we mos phela I think hi vula project yin'we yaleyi ha ku report liya malume Juluka liya vona mhaka leyi namba na vana vo i kwini ha ku hi report namba na milorho swi tlhela swi werisiwa ka EP yin'we wa hi understand because loko khe hi cheka hala kuma ku mhana vana i kwini vo mo 2.4 million phela it's pushing guys it's pushing in a way yo liya it's almost 3 million kahle in other words swi le ku pushing na milorho la na yona se it's a million and na leyo ku na yin'wana yini xota no swi twela ku xota yin'wana man yi landzeni la hi reportini already ku na million yin'wana yi xotaka I think malume Juluka na yo so a xi le ku hlupheni swinene D-Man a xi le ku hlupheni so swi kahle swinene congratulations G-Man this year xi le ku kombiseni ka power hopefully ta va consistent ku ya mahlweni yi le ku karhateni swinene yi le ku tirheni swinene EP yi ri yin'we endla swilo leswi ngwenya leswi loko ri amukeza subscribe ta kombela mi teka subscribe ni rhandze ngoma leyi yi fambisana ni mhaka ya Good Friday loko Yesu Kreste a vambiwa xihambanweni wa kwetsima Yesu wa kwetsima wale xihambanweni wa kwetsima Yesu wale xihambanweni wa kwetsima wa kwetsima
Wale